Go be tonfie no. Na dey to school fees. 30 million. Say. Hey, Papa. Na say. 30 day. And free such as a provisions. No kotua ne man kakran kakran. Man gaza mo beto padlock. Ai adaka baako. Ana nadoa adaka Na ada omo ne ko bo school no da. Minimo na Ada na akwemu a makimevula bi se siase amade bi etenwa no lewe so akulu amade na efua ne diuro ne de sa etenwa poto na me pese me chese sisi mani age wo makoma mu sisi bibia e kama ama oba no wajima tum so ne me tra no ana aka no isa onkula pose me na me saka bigi se legena asaka so ovulo me keba ne de amade bi etenwa no lewe ovulo me amade bi silo ovulo kese ovulo me adi eye ya me hwehwa na me saka adaba ya na mu se krachi die makoma ewo ne nje wode be ma fufuro bi abaya nka me tiase so na ni nua keto akula ho ma me fa ne ja Spendi ni nua keto a ni nua keto sa me manu mi etu Spendi okay unwe ni wi kura fa bra wai bota wo na bra Papa besi da wa bota say ya kura agana mi usana mu krom ne he ayi free techima okay nya wo hi pacho me chame wow ati say wow ni nya akotwa onu sunu nya we do koton wano ma we dey na chiri ba pe oluftu bo we no Adey, akra. Adey. Go school na be busumini. School fees yo. School fees. Erade be maka to se erade. Obeya gonye. Also ya de wutu. Akra, pacho school fees say. You pacho say. Let me go. Oh, aso. Me say ga me ofie kura ga meto. Go be ton fie no. Na dey to school fees. 30 million. Say. Hey, Papa. Na say. 30 day. And free such as a provisions. No kotua ne man kakran kakran. Man gaza mo beto padlock. Ai adaka baako. Ana nadoa adaka Na ada omo ne ko bo school no da. Minimo na meto nkonya ni table 5. Hello we go e buga na oyi foforo. Oda Roma de tie ne say obani nti ene odo akoma amode agime obusu enim. Me hwe ma me yele keto ano no school embo. Nti sikana meni bi da hokura me kwa kope bi asoso na me de abrel. Se me nya bi ba na ka bi en ha. Le peni nyina na me nya. Ujane ka 5 degree me nya ma che. Papa, obi dum ye. Obi dum I support no. Hey, adi wosu. O se o ka wa na Oda Roma o de 3000 yesika. Ochina ya afa madwuma mu ho na bra beje why. Why? Ama any problem, I'll do that for you. You know I love you. Why? Yeah. Ovolo. Yeah, me volon put the time me begin ni mo no what again. Ka amade yiwe ka me yipe go me say lebe what again. Me am you know say lebe na wo. Enya lebe. Wa me dai. Do say me yipe. So good. Ogulu. Ogulu lebe. So whether na me wo adwuma mu na obi amount for phones time so come me ko hwehwe ma omo na obi iPhone plot me ton and any problem Enwa me ko phone no. Hey, phone no so the phone na anyu me ba me ne be ka phone na say why anyu me ba why phone dey any problem ka fast anyu me ba any problem why your school fees me iPhone 12 no problem. Your school fees in Cherry, why? Baby, yanko jam kwa kakra na. Enyu me ma usika na ya na wa ye yama. Yo, baba. Asiwe. Oko.
Mama ni bibi dia bro don't worry. Mama ni bibi dia bro ase ni me ho mama ni bibi dia bro why me mana yi mumu no dia bro yanko say try o ya mo brantem o check fine akwai ale mense da nyini ni o papa o de baba ada wufura no ko onya me kan tensi di mpo o de be mani dia ba wi ajo unim so dia me bai o no sa ase o na ase me bo mani anu bravo wo bra bravo enti spend wo so ena fiti sa break wo ma papa tron trocha ento ben sister wo do ye John like you that na ho na make ka me nko a nkaka sa be paki wa ha wo de lose wo de me bompa ya wie secondary school kim ya be company no o ma ne ntoa so o mo cars ni disu se sinikafo no e disu ten o ma ne ntoa so o ko peden o ko na sina o ko won kwa na wo wunti we no papa we no be ma no mempen me pa Jordan na menti ase no won be show school a wo started in tro na se be ma no say even pro be bibia mamia first billing we se no ehye den otimi tia we no se obetuma agina no na se wontimi de okọ ma bi fa o se o be ba cho ma me hye ama papa me pe de on me ye no ama oso be mi momu me phone that day na wow o boy aba besia no atumpa ya wahye na papa ebe de no meska shendi ebe yi no wa hu ayo ka se yo we papa aho na wa push me o la yes na we zen ka o discan ba mama enra ba me hwe wani mo enra ni scan amba esi no master no so ogusa mche de na ko me nya ready na obi be hye wo so pasana na eche ye tie ni se enra nanka me ma osika no but me girl kese no ninia kitwa bi school fees nti papa na frame complaining ya ni jom bidi ni ade nti amade na me dia ma wo se o china me ko bank because so china me sika be reflect na me yi 2000 na me side 1000 account mama 500 now they drop money because me to get the Canada oboba me kase me 3000 na me say 3000 na china na me kwa ko yi ama wo because they now me hono me dia ma girl no ne papa so ka me no o dia ma girl ne papa so mo fa ntwa ni nuan school fees bla you serious me de me ho di me sika no me se me da ma obi outside serious da bi na bla me no di nkoma ma ni bi me di nkoma na me se o china na me de be sika ne be ma wo na bla wo yesen nura na nura no anya mfama me ediane ba wo ye kan so de ama oba so mfa ntua ni nua keto school fee na bla na ko egusu ni ye asema na o kan sa de oba won se ne ka wa go to dom da na de life no oba me hye ne ka wanti de tu chem se o do asem me so cham du sika be ma wa na wo yesa de bla wo yesa de amedi hu ya o ubedi mi ame be ma sika ma de akwa eno de ense hwe sika ndo na wo yi ama me so na magi akọ na tu nua keto na mi adom ne na ya de ko no no etibla nua keto na mi adom obi dumfo bi adom se adwuma sua membra obegime 2000 tua ono ya dumfo oju 2000 o sa dom na bla na easy o boa o fa mi ko chess ka no boa o ene ko fa free no ka na bla na de tin so do sika ko mo ba o china me ma o sika ene o china difference in right to china no sika na de na wan twa fa se sika na mo ba na china no because o ma pama kran school fees enra na bla obi apam obi school fees amena me ko adwuma se mi so mentena fi. Subscribe to Ghana Movies TV.